Willy Ngoma. Willy Ngoma est là. Non, il est là au milieu. Il y a Kaki. turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kutwumva. Umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma uyu munsi ni mutwe ki, ni bantu ki? Reka tubavugaho gatoya. Ku itariki 23 Werurwe mwaka wa 2009 cyangwa se 23 Mars 2009 nibwo izahoze ari inyeshyamba zari ziyobowe na General Laurent Nkunda zitwaga Congrès National pour la Défense du Peuple wari warazengereje leta ya Congo ushaka ko abari ababyeyi babo bari barahunze 1998 bicwaga hirya no hino aho bari barahungiye cyane cyane nka za Burundi, abandi bari mu nkambi intanga mu Rwanda, abandi bari mu nkambi za Uganda, abandi hirya no hino muri Congo nta mahoro bari bafite. Nibwo abasore n'inkumi bahagurutse bayobowe na General Laurent Nkunda barwanya leta yabo ya Congo. Bararwanye rero bishyira kera, nyuma aho byaje kugera rero leta yemera kuganira nabo. Kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2009 leta ya Congo, République démocratique du Congo cyangwa se Democratic Republic of Congo yari iyobowe na former president Joseph Kabila baricaye bashyira ikintu cya ceasefire, bemeranya ko leta ya Congo igiye kubafasha ikabashyira mu gisirikare kandi ikanubahiriza ibyo bayisabaga. Ibi rero byarabaye koko, abasirikare baje gushyirwa mu nkambi, mu gihe gito bakurwamo bagenda bashyirwa mu ma-unities. Aho bageze mu ma-unities bamwe barishwe, abandi bagirirwa nabi. Cya kibazo cyari cyarahagurukije CNDP ntikigeze kigira gute gikemuka, haba namba. Kidakemutse rero byatumye abasirikare babonaga aho barimo bagenda bicwa uruhongohongo, baza gusanga bashobora kuzashira neza burundu. Byaje kugenda bite rero? Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2012 aba basirikare bishyize hamwe bararekarama baharanira uburenganzira bwabo, babonaga bagiye gushira burundu. N'icyo baharaniraga, n'icyo amasezerano yabageneraga, basanga batari kuzegera bakigeraho haba namba. Hahise rero hashingwa umutwe waje kwitirirwa ya tariki y'amasezerano atarashyizwe mu bikorwa. Uwo mutwe urashingwa witwa Mouvement cyangwa se ya ihagarariye Mars 23 ihagarariye nyine ya date bayita M23 M23 cyangwa M23 nyine cyangwa M23. Uyu mutwe rero uhagurutse ari abasirikare bakeya bari bayobowe na Generali Sultani Makenga
ku rwego rwa gisirikare cyangwa se military wing na political wing hari Jean Marie Runiga. Aba rero baraje barwanya leta ya Congo, bafata ahantu henshi hatandukanye rwose bayimerera nabi, bafata ibice byinshi cyane, byinshi rwose. Nyuma haje kuzaho wari umujenerali nanone Jean Bosco Ntaganda, yaje kugirana ibibazo na perezida Joseph Kabila, bituma nawe atandukana, azazanye n'abasirikare yiyunga kuri wa mutwe wa General Makenga wa M23. Barabanye rero, barakorana, bararwana, ariko ntibyatinze baje kuza gupfa ikibazo cy'ubuyobozi. Barwanira ya military wing na Runiga nuko biza kurangira rero Sultani Makenga bose abirukanye. Cyakora General Ntaganda n'abari bari kumwe nawe babasha kurwana biranga, ariko birangira nyine Ntaganda waje mu Rwanda yoherezwa no mu rukiko mpuzamahanga. Hanyuma abandi barwanyi nabo babuze uko bigeze biyunga ku ba General Makenga. Runiga warirukanwa nyine bamushinja ko yari atarabashije kuyobora neza no kuzuza inshingano yari ashinzwe nk'umuvugizi mu bya politiki. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2012, Congo yo yatangiye kwigamba yuko babarwanya iri kugenda ibatsinda, ibatsitsura, ibasubiza inyuma, ariko ntibyari byo. Impamvu bitari byo nuko ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 babarwanyi baje kurwana inkundura, birangira bigaruriye umujyi wa Goma. Wa mujyi wa Goma bamaze kuwigarurira, leta ya Congo hamwe n'amahanga barayihagurukiye, ariko baza gusinyana amasezerano nayo bayisaba ko yava mu mujyi wa Goma. Nayo ibyo yasabaga nyine bakagira bishaka kubisubiza mu ngero. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2012 abasirikare ba M23 batangiye gusohoka mu mujyi wa Goma. Babikora neza rwose nta ngingimira, kugeza aho ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2012 ingabo zose za Congo zatangiye kugaruka i Goma kuko M23 yari yamaze gusohokamo. Ariko kuba ya makimbirane yagiye aba yo kwitandukanya kwabo, kurwana hagati kwa General Makenga na Ntaganda nuko kwirukanwa kwa Runiga, byagiye bituma ingabo morale yazo icika. Congo rero yahise zifatirana, yisunga n'ingabo z'amahanga zari ziyobowe n'Umunyatanzania, harimo n'ingabo za Malawi n'izindi, baraza barwanya ya M23, barayikurikiraho yari yabaye withdraw, bayirasa hasi hejuru, bayirasa kibuno mpamaguru, birangira General n'abasirikare bari basigaye na 500 bahungiye mu mashyamba yo muri za Uganda, baragenda babayo. Ariko kuko impamvu yari yaratumye bashoza urugamba ntaho yari yaragiye, barongeye barihembera bati twatereranye bene wacu bazabamara, barimo barapfira mu nkambi. Barongera rero niko kongera kwisungana, noneho Generali Sultani Makenga agaruka ari we military wing chief wayo. Hanyuma noneho banatora n'umuyobozi mushya mu bya politike ari we Bertrand Bisimwa. Ngo kuko baje noneho baza bafite amatwara mashyashya, baza atari inyeshyamba, ahubwo baza bafitemo professionalism n'intumbero barwaniraga bayishyize imbere. Kuko baje rero barwana inkundura, bongera kurwana, barakomeza baraza baca za Rucuru, baca
za Masisi bakabahakura bakongera bakahagaruka, barazaza bafata ibice byose bishoboka kugeza ubwo baje barahita baza za Ngungu, baza za Sake, baza za Nyiragongo, barahita za Minova, barahita za Ngungu, kugeza ubwo bagose umujyi wa Goma wose bawushyize mu runigiro, nta winjira ntawe usohoka, ndabarurwa mu ngabo kuko abaturage barabarekaga bagasohoka n'ibikorwa bigakorwa, bajya gushaka imyaka iva za Ngungu, za Minova, bajya gushaka ibiki umujyi wa Goma, abaturage nta kibazo, ariko abasirikare basa nk'abagoterwa aho ngaho. Byarakomeje rero bararwana inkundura, barwana rwose bivuye inyuma. Ngo barwane bivuye inyuma rero, ibi byaje gutuma nyine ingabo za Kongo zicika intege, kandi koko byaragaragaraga kuko bari bamaze kuzigotera hagati mu mujyi wa Goma, nta hantu zagombaga kunyura. Itariki 25 z'ukwezi kwa mbere rero hatanzwe amasaha 48 ingabo za Kongo zibe zamanitse amaboko, cyangwa se ziba zavuye mu mujyi wa Goma, n'ibyanga se zimanika amaboko. Nyuma yabyo ko yari imirwano. Itariki 26 z'ukwezi kwa mbere hafunzwe ibyerekeranye n'ikirere, n'ejo bundi ko nta ndege ihagwa. M23 ifunga iki kirere yavuze yuko ingabo za Kongo FARDC n'abambari bazo cyangwa se abariye bazo aribo Wazalendo, FDR n'abandi bakifashishaga bahacisha intwaro, barashishaga mu baturage, bakangiza ibikorwa remezo, bakica n'abantu. Ifata umwanzuro wo kugifunga rero, cyane ko yakontorolaga n'ubundi misozi yari igikikije ku buryo nta ndege yabasha kuhagwa. Bivuze ngo ari kwibeshya akahagwa yaharasirwa, yari kuba ari akazi ke. Itariki rero 27 z'ukwezi kwa mbere ahagana saa 9 mu rukerera, M23 imirongo minini yayo yatangiye kwinjira mu mujyi wa Goma. Ya masaha bari batanze yari yarangiye, ihita inafunga n'inzira zose z'amazi. Ubwo buryo bwo gusohoka bwari busigaye kwari uguca mu Rwanda honyine, cyangwa waca mu Kivu kuko bari bahafunze bakahakurasira. Ibyo byarabaye rero. Icyakora abasirikare bamwe batanga n'imitangazo bavuga bati abasirikare babishaka bagomba kwirometa ku ngabo za MONUSCO, noneho bagatanga ibikoresho bya gisirikare, ubundi bagakomeza kuri Stade de l'Unité iri i Goma rwagati. Bamwe barabikoze rero, abandi barambuka baza mu Rwanda, ariko harimo abanzi. Abo rero nibo byatumye ejo birirwa barwana umunsi wose, ariko uyu munsi ku itariki 28 nibwo byagaragaye neza yuko umujyi wa Goma wabohowe, wafashwe n'ingabo za M23. Rero byanyuze mu ijwi ry'umuvugizi w'ingabo za M23 Major Wiringoma, aho yavuze ati umujyi wa Goma ubucunzwe n'intare.